O te whatalo whātu le pai ia mara mamaro lo tātou atu nu Samoa ia i lau sira mai moe le ngā sa fo i lea o lau whita whaafonga i lea wauli o le nei fo ia sa wharaile o le aso se folo te sema ia i le tausanga lua fe lua se fulmaritasi o le fo i ua to e taliu mai tātou whaasala launga e lona vaenga lua e pei ona mai atu e fo i le vaenga mua i le whaatalanoanga ma le afionga ia dikin sa ne le ngā sa fo i lea o le fitalenga yana mula ulu ensing ma le wha moe o le Vaxma Pack Vaccination Drive-Through St. Anne's-man Railway le aso tae au tasi luono o Russell Road. O le wase ma le taimi to e fitu minute o na tale o le itu la e wha manatu ia o le to tele la vole atunu ule na foi o tau wha mai anga luenga o le nei vai aso ia ma le nei aso foraile ia le foi o tua i le weekend ia wa foi se malo longa ma le wha sininga malosi fe au foi matiu te sa fe ngai i le nei vai aso e pe no to sila mai Samoa o lea ua o tuina atu i lo mai nei ia le dari po le fuafuanga lua afe lua se fulma le lua se le tāua o le vaenga lea o le fuafua i le ngata i lea o le plan le lei o le tausanga atoa ia po le vaiaso po le masina whailo ato lewa mafta mai le afionga i le po le whatonu o le tātou company a le Tusi Stationery le sunga ia Douglas To'o ia wafo i tātou whaatanaranga i tusai fo mara company ele ngata i lea o le au nanga a le Tusi Stationery. Talo whalawa la sunga Douglas? Ma o te fua lo to whala wenso hata alofa fo le malu ma le pa ia fo yo mai mo mai le nei i tū la tātou pokalame ma lo te fua maua ma ia tātou tau whai maro le soi fua maua ma lange ma Douglas e ma whai ona au whesiri mua tu le tūlanga lea e tate le ila aloa e sina tala anga o le tātou company le Tusi Stationery e ma whai ona e tala ma e whamanino ia po o le ase vai taimi ia sa whapena ona tu ina mai ia le atua i lau fionga ia se moi mitinga po se vision fo i le whaatu le company a le Tusi Stationery e whaftai lava Lorenzo ma whafsit ia kei loa e le vavese ke mingo mo fau e whaakingo le pisingisi ia pe kaio ke lo silfe o le makoa inga e ke le lava le kuka ke le kalingi se ai o le peiku ia ia ngā mea uma ia sao ka mawhawhawakala i kiki whapea ke makua makang ave ia ala i o le kalingi le ainga ia peika ia e se vea loko sao ngengi usila e se loko vai ia ele ke lo pisingisi ke le whale ainga ke le ko me vale suisinga a wala venga le mfaingo ka skyli mai e venga se me fo ke ia pela o ngofolomo ma fa kusi ai tai sa fa pe fa pe le fa le pokalame mo fuanga ma ia wa ke lo ke le va ia se tai fa sa mo kalungo ka manilo ia ke lo foi ke le ngisi ka ye pe le manga ya pe le tavi pe akal fa parang ya venga le pe e kaule manga ya venga le pe ngo fa po te sai no mau fa pe e ngo fiel sa mo pe u vale kusia pe sa mo va pe ngo fia le te sai sa mo ko u sa mo le ya ngo fa mo ma fa u ya lu afe mal kasi o fa kai lo ya fa kai ko lu afe mal kasi le manga ya le ya le ko ke le fa ka lunga online ko ke minge wo ke le anga lunga la online no way market ya le lockdown no way ka ko viki ka sanga le ka ko la vea ngi ka sanga ya ala so e tilo fo ile ia i fa tangata fai business ile tulanga le o le mana o mia tele o la o nanga le nei mana tua o le taimi le nei ile technology devices matulanga pena wa iai o mana telefone tangata au to tono fo telefone Douglas o lo iai lava le kalina ai ma fai ona e fa so mai ile tulanga lea o le mana o mia pea o le tusi le nei o wala o le to telefone o tatu tangata we are visual learners e tamo fai lava e tusi la lo le fuanga ma le plan fo ile fai ona e fa so mai le tali mai ala tunu o tusai fo ma le mana o mia tele o le o na aftai lava mo le fesili ya ke lo ya uia le mafuanga ma le ke lo anga le mankua vai ke minge o ke len ka ko fanga ke fongi sin kolosi pa ve un po ke minge ya o fanga internet o computer o laptop o le long se meu nga me alo ale lo fa pik fanga lo ke fongi nga o le umia ko fa ka sanga le lo ke fongi ya le lo a ko ale mem ya e pelan me lo fa le kus ya pe ka o vele fa mau la lo kala anga lo volanga o me fa le aso
kau I mako I whalau whangau o la whangau I ala ka ngoko la ia fifi. Pea ka vai foi kala I whamsingonga. Ia, mani. Vai whamsingonga ke langa mai whaila vai ngale mai kala o whangua. Whangua masuafa vai whai Samoa ke le vai ko o pepa la whaonga. O mea kuskusi ia. Pea se mea ngā waka ngofo ko mau whau o whakaikainga pe ia. Pe a se alu se whakaikainga pe kauria pe ia. Maru. Mana ia tele tūranga le wa e whaasoma i Douglas waranga e. E o whai a te au ia. E anu anu ar telefoni. E ia le taimi whai ngale pe ia toe manatu e lavara mawhau I le diary. I le tusi po le daily planner. Ia po le tusi o fuanga. Ai o leo whai o te mai tau atu Douglas. E le na o le tasi le nanu o le tātou tusi. Le o le tusi leo le diary whapalang. It's either maroon, black or navy. Pe tolu ala nu ia pe telefone ngale tu spalani pe taila. O leo te vava ia tulungan mala ulau mare sunga ya Douglas. E folinga mai to ti lava uma lanu vo ngale ona printer ia le uso ya Douglas ia le tato tusi o fuanga. Pe le fa so mai I le va ngale wa e manatu va pe mana ia le fa fela nanu wa I foi le. Kai lava mo sili ia okay lo ia le o mafuanga le unga fa se lang. Sala ka ngaka ma ia langonga. O le skangaka o se langa fia whaakau, o le lang. Le skangaka o se langa fia whaakau o design. O le skangaka e se kaka monga ia la ngonga monga ia langa ia manga o venga le fai se mea. Wa kako ngonga fai le tawi ai plain fai ngale ngale tawi ai kuse ia. E la kolga makamama kako e kulalo kulalo. Yo kela ia o kokongu fa le kusia lo ia mau kuspaia lo ia pese fa Samoa. Lo ia le vi fua lo ia le hakal man Samoa fa ka mo ka ko fa ngai ngai vale le a bon mele le ku ngela o mau ka vai ngai ka mai ka fa le hakal le ska mai ki le o fa le hakal o black Moni la. o me la o ko mo la o la foi le venga o fa ko mo ka ko kus ya ngo fa le ska ma lo fa ka lo nga ka li vale fa ngale hakal le usunga le hakam yo le vi o Samoa yo ke lo mau kus pa yo salamo mau ko Mai ngisi meanga ngo fo mai venga le kau fa venga le yo fa Sofia le manga orga ka venga le ya au le fa Samoa ma kau ki pilenga nga ya ka ko E se ma na yo tūlanga le Douglas wo ta fa soa. O leo te leilo. O leo ia uma tonu va henga I o le soifuanga o le tangata soifua. Po le tangata Samoa e se mana o mia. O le va henga le o le tuspa ia. Wala ngo tato. Ia mo siasa foi alum tangata mai wala tuspa ia fa fenga wega pe taida. O le te maua uma tono tato tusilia. Ele ngata o nai foi upu mai tuspa ia fa manatu ia tato foi lea ia lo tato fa tuanga ile ngata ile spiritual beliefs. Au le foi la foi ia le ia upu sa o lava. La ngo ia o mai taimile nei. O la lava e fa do fe sasi vole sanga televi o so tato watunu. Le to tonu I upu mo ila vole vi o tato malo tuto tasio sa. Mo le ngat foi lea. Se o le haka ia po tato siva tawa le manu Samoa ia o le leia e se le mana ia. O le situ langa o te fiaf siringi ia lau sunga Douglas. O le o afianga o le tato business, tato company a le tusi stationery. Tau sanga le ntona I neis pesa mana ia le marketi. Mo ila ve lockdown pe taida. O lea u faisi umia lockdown o le tau sanga le nei. O ani afianga o le tato company ma le business mafua mai o na lockdown o le COVID-19. kai lava mo le fesiti ia ke longa e makwai ma ngai le lockdown le business ia lo vinga lo kala o ke kusa lo supply ke lo a o ngai o kilang de kalsa wa ia usa ia ma o kusfai ka na se mo le lo mai ia televisio tus kusa ke le ngo supply ia o fai a package fa ngal ka meki tala ave au da o ngo le pula o nga se no I fale ka meki e fai la ko o ngo pe la o le meka o nga albo le business ka sanga le lua malkas kele awa onga kele nga so kai mai le ofisama ma konfalo la seva onga yo vala ka sanga nge la vo ya kele nga ma ko se vinga fo ya me ya ka ko ye fai kui ma ave ya o me ki vo ya kele foi la kusina fai nga mai le nga o ka me community ma ko ka ofisa pala fai nga ko ala ko mo me alo fa nga le ya me ai O lea ole mafua ngole reaction e wo pe o tau fo. Ole vave ole o tato tusi tonu o onga malo ni sina.
O le mea mo ina vai e Douglas o te le iloa. O te le iloa o le ua o le tātou tusi lea o se vaenga ua mawhauwhauina e Board of Trustees o haunga. E ese le tāua o le iai o le diary po le tusi a le tamaititi haunga. E mai se lava tamaiti haunga Samoa. E fōringa mai, o se fei ma le taimi o whai haunga i tau develop, ma tau design ia nisi fo i ngaluenga whaatino. Ai o lea maua o malawa i tonu i olona winga o recognize ia le o unanga le tusi stationery to tonu o ia o le system ma o aunga i tonu ni sila ni malo wau dana la sunga Douglas ia o le sifa fisili faman mole lava se to tele lava ila to o fisili mai a tau le fisili le fai mai e mau atu ia ai me se lava ta to i fa foni sila a ma to i fa fo e fai ona oka mai e matunga onga walango e o foi e kalesia channel demand o leana o fa la wilo ta fa tenonga ai sau fisili le se kalesia e mawhai ona o katasi lava se makutu oka. Whai nai wha manino le tūlanga wha manuari. Ia whaftai lava mo le au noa, ia. O kei loa fo. Le au ngā whai ngā kapu kalame le. Ke le whai ngiso e kale sia o a o ngā e misa au whakai ka i me whape. Ia o mafukanga whai ngā o kala vou wa. Ia o. Ke o mea ngā e mea whai ngā mako tapala inga ma polea langu, polea kusi la ke manga o ai. Ia mwhai ngā mako kiliwanga. A whakau lunga online a pe o walo whakau ma se lau kāla e fui le kiliwa e. Te peilo e au le, ia. E wakua i lo whale, ia. E mwhai ngā mako whaia, ia, to se oka a onga au kala vou, ia. E o fwoi tangata ia overseas. Ia, o gaka overseas, e mwhai ngā whakau lunga le online, le alu sa ai lunga le tusi stationery. Ya nga le lunga nga ese la le kau lunga la online mar kau lo ke fa kau ngai locals okay wala fa el falo lo fale o fo va que sa mo ya la fa lo kama falo lo fale ya la ke fa kau la fa sukala fa ya o lunga la online de ma sukala le kus ya ai le fiera fale como fie ma fa ora pena te fai lang el tātou company ia o le tusistationery.com e te maua i so o se lanu o le fuafuanga lua afe lua se fulma lua atonu se fangu foi lea o lea ua au mai vavela vai le tātou company le Tusi Stationery tātou te amata mata loa ona ta pena le lua afe lua se fulma le lua amata whaangano lo lua fe lua suma tasi e ma le Delta variant ma le COVID e tātou a ngai loa e ta pena le lua afe lua se fulma le lua ia manatu Douglas ia o lea lavo lo tapua ia e na iau a inga ia lo wala fai vai lenga tele tau tua ila tunu ia ai mese lavo tātou tusi ia a vele taimi e mamole fo ni lo faanga ia lenga tele ia o sau noanga fai ua le mai ta por kalame Douglas ia faftai lava mole avangoa so ali pule kapu kalame ia le fai nei taimi mole ko ile nganga faftai foi ta sunga mesele afenga luenga mole ava no fa au foi fa pena fa lo vi lot foi niso ta ma fanga vai foi se so nei ia angata foi lea ia mo tato ia lo Samoa ia le to lo text mai ma ko vili mai poi fa fela ko Samoa nga o ka mu ku le ka ko o ka ngei lo ka mu ngei lo ki di vai ku ko se la wo le fale so ki ngala lo va ia le kusila lo Samoa ala la fa ka singa monga ia ke lo ele mso ko e si lo fia ia singa monga la ka vol kaulanga pina fa ka la le taxi ke ali fol market ki singa monga e pikilo kusia ale ngu melala le ke fa soka ia venga le pe fa pe e ke fia vile ke alfa ka so kusi o la Samoa le fiku lua kolu i va o fiku lua kolu i va o ia mo le foi le anga tai foi so tina ia savai ia fa pe foi o fa tua le foi ka ko ia mo ia le ka ke fai lunga la kamba ia le mo ale fa ku ia le se me le io sa o le ia ta foi so tina fa pe na lang sua mai foi ia wale business ata foi le io uso mo to fine ata foi le smato a inga ia malo lavale kapua ia faftai la mo le avanoa ia mo le tele nga ngol faftai i le sunga le pule o le Tusi Stationery
ia ele nga tafo ile la unanga tato daily planner ole fofuanga lua fe lua se forma le lua e te maua i so se lanu ole lava la favorite color e le mafai ona le maua i lunga o le tato penga te whailangi le tusistationery.com le ve wasa no Douglas ole na we sa mo le tato tusi mo le lua fe lua se forma le lua ole ala tu atu i lunga o le tato caption mo le tato por kalame le live le nei ele no merit fe so ta ia sa mo e mau i sa tusi o le ngalo e mau fo i le tusi le sunga ya Douglas mau i lunga le penga te whailangi po le Facebook ia na so ta inga e te nga sa o i lava le fali a fai foi te nga i falo Douglas a lunga le kusinga kere au mai le o le o taking le mako gamba o le fa after tele lava le sunga Douglas mo le tau tua de tata wa tino sa mo manu ia tele lava fu fuanga le fai unga nei vai aso au nei ngalo fai lo tui pui pui ia wale sanga le mu oe manu tata wa tino tata wa inga mai kalisia ya mai fa mai ko viti se fruiva so foi ia Krismasi mawhai longa tupeta i lua se lautala e whase fulu o Sauni e le Pacific Easy moa na paanga. E lua se fulu whai longa mo Samoa, lua se fulu foi whai longa tupeta i lua se lautala mo New Zealand nei. Whamole mole wha au ngale tali fufonga au mai lau pasi e ilo ai wa mai au na whai utui. Mai fautui na foi le wha au ngale F-Pass e tutongi e tupe wha amomoli. Pe a wha au ngai na o tātou ofisai o Tara o Tahuru ma mangele. Whaaftek tele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia maru i tele le Krismasi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le ovalu se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha amomoli i Samoa.